Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar Achiar tur dilerem radizote All India Radio Aizawl chuan July ni somthum pakhata hian kumsom rukatling dona All India Radio Aizawl kumsom rukna champha phak lom tur hian ARR Aizawl chungor takina inbuat sa imekani All India Radio Aizawl Diamond Jubilee lom tur hian kilshang shanga chingin inbuat sa ina chuan award to pathleng chhaumeka Diamond Jubilee hi ARR Complex tui khwatlanga ropui takalom ani don ani All India Radio Aizawl in Diamond Jubilee lom na hun abuat sa ya hian radio ngai hluwa ngai thachin tele All India Radio Aizawl thok mek le thok to zongzong te somvek anni All India Radio Aizawl chuan July ni somthum pakhat hian kumsom rukatling dona hemipol hian AIR complex tui khwatlang Aizawla ropui taka lomna hun buat sai ani donani Diamond Jubilee lomna huna hian All India Radio ngai hlua ngai thachin te hun minman pui turin kan soma cheu silat mun sangi Akashvani News Aizawl Fisheries Department chuan Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY kaltlanga sanghano an semchin chu scheme hi sarkar lai puina ennon mek awangin akalpui chunzom theiri lova tunlai hian Mizoram hunshang shanga luiliana sangaman khapna an puang mek Akashvani News Aizawl zo na changin Fisheries Department how tu te chuan department in ansin chhe adanin Mizoram ma hector sangruk zathum somruk pasaria zawa sangadil de mi singni sangni zaruk somruk pakhat anomek thuan soya PMMSY achang hian sanghano le acho sem chinani a mase sarkar le puin scheme he en non revise mek awangin sanghano le acho sem hi kalpui thei ani ri lo anti Sarkar le puin PMMSY en non mek hi PMMSY 2.0 turani thusohin Fisheries Department how tu te chuan scheme duan mek chu sarkar le puin atlang zar huna heng anthil sem chin te hi chunzom le thei anin be se thun soya PMMSY scheme achang lo hi chuan sanghano le sanghacho semna tur poisa nei lo thun soibok Fisheries Department how tu te chuan tun thani soma changa thathar ni som chung atana Mizoram munshang shanga luiliana te sangaman khapna an puan mek thule tlom ngai pol tinen heng khapna hian an tho hotlat thuan soya mi puite chu sanghaman khap hinakina sangha in todel na tur zokani ti shia zom sham tur le danang chuan sangaman tur hian license nei achul thuan soibok sangha man phal license Fisheries Department ati turania sangha man phal hulai open season chunga tan te thin anni sangha man phal license nei ti dan na phal chin man ro hangcho sangha man phal ania dan phalo sang bom dynamo le tur manga sangha man chu tiklai po khapchat ani zoni ro rimsana Akashvani News Aizawl Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan FCRA Amendment Bill sangni somni paruk chu pasani lo nana malange turin Mizoram Sarkar le Chief Minister Pulal du oma an ngen nona kaushan shwai tu te mathia mang mai lo turin ancha MPCC thupuang tu Pulal biakza ma chuan vuin khan Aizawl press lapa thuthar la khom tu te komin tu nai FCRA Amendment Bill du lo lantir nana Black Day an buatse anthil phu te alangai rengti asoi Chief Minister Pulal du oma kaushan shwai tu te po akom ni an shia thu Pulal biakza ma chuan soin kaushan shwai tu te mai ni law political party le NGO shwai tu te nen aram pu manga chang hawa malak angai thu soya kaushan shwai tu te mathe mang mai lova ma shwai tu rin Mizoram Sarkar le Chief Minister an ngen ti an soi India hunda apok in Mizoram BJP alien in Nirwanji Kera Kanfiat Amhan FCAF Forest Conservation Amendment Act mangin kanram le huma leina dikea development le theklo damdron paktarin kansi laya menon tumchat zera ni dan sang tamadi kan sapo ko men paru sakme ko Pulal biakza ma chuan Mizoram mi puite har chhuaka BJP le RSS ten Mizoram namle sa khwa chimpil antum mek na chu dan tlo chhana be le tum ani thul ani lai hian au chwa puye tho puitla turin mi puite an som halbok ani Disaster Management and Rehabilitation Department Changtu Minister Professor Lelni Loman Khwarel sian awang har sana thleng theilaka invenan in sakdan in ka ishwana mumal omapoi mo thusoi Nimin Khan Disaster Management and Rehabilitation Minister Professor Lelni Loman chuan United Nations Secretary General SRSG for Disaster Risk Reduction UNDRR Special Representative
pu Kamal Kishore chu New Delhi Mizoram House a akoma inkom na hian khwarel chhiana sang lirnging leimin lungtla sikle sa in thak dang lamina angong chhia thei tur sang te Mizoram in har sanna to thei dan te soipui ani a heng chhiana thleng theila ka mi pui te in ven thei nan khopui ram manna chhajok siam le in sakdan chungchanga po tunlai thiam na manga building sakdan tur ka ishwana chhajok siam chungchanga Mizoram malak na te Aizawl khopui to lutuk chungchang le Thenzawl P City atana ram manna an siam dan te soi ani Special Representative Pu Kamal Kishore chuan Mizoram malak na cha ati thu te le UNDRR chuan thiam na konga chan pui tur le ramdang mi thiam bik te ne na Mizoram State khunzom dan tur chungchanga in hon thu soya North East Regional Disaster Management Conclave Mizoram in a thlen tur chungchang po he meeting a hian an soi du nani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani